Hustlers, osim sočnih American style burgera, ima i, jel te, American style kukise. Kao veliki kuki entuzijasta morao sam zaponeti da uzem apsolutno sve ukuse koje nude, ima ih 4 trenutno. Chocorgasm sa belom i mlečnom čokoladom, Double Trouble sa Nutellom i crnom čokoladom, Green Sin, narodu poznatije kao Dubai kuki, pošto ima pistać kremu i pečene pistaće, i Rude Raspberry, koji je miks čokolade i maline. Odmah da odvojimo i Rude Raspberry sa malinom, on je dosta mekši i vlažniji od ostala 3, što ćete vrlo lako moći da primetiti na videu. Sad, da dođemo do ocene, jel te? Kukisi su dobri, zaista, i sad jedem dosta kukija u posljednje vreme na raznim mestima po Beogradu, ovi su odlični, ali mi nisu najbolji, u pitanju su zaista male nijanse, ali vrlo ozbiljna pohvala, zato što su tanki, a pritom su jako precizno pečeni, da su spolja hrskavi, a unutra i dalje vlažni i mekani. Ne znam kako su to izveli, ali svaka čast. A što se testa tiče, ja mislim da bih lično smanjio količinu šećera za nekih 10 do 15 onoga što stavljaju trenutno i to bi verovatno poboljšalo kukije i dovelo do toga da bi filovi došli do jačeg izražaja, jel te? Sve o svemu, jako lepo iskustvo i topla preporuka da odete na kompletan obrok slavnog i slatkog da budete malo ko Amerikanci.